Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, sana po na nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glyza Jean Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastimanti ko na ni Kabsat Juan, Dear Manang Bianang, naladawak ka ng asawa ta nasurukak 40 titawan ko idinadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga asawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at tinadamag data. Ay, maragsa ka naklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makankansyawan. Makadandano kak no damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkansyaw dito'y lugar tayaw. Uwan nga rod Amin samot na natatao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mo ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mga asawa ka na nakaw. Uwan matkat diya. Agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. Nukasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag no ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain, di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karon makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, bareng makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige nanang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkangkansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide tunggal kansyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ko. Isa amatayak madla na singpot lataid na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mon ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita.
Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghanimun da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siyak lamay sa oray saanan dayta. Ang mala pagbigyan ka edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Hey, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang takasla na bambanog aklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya ngayon ton umay abulan masikugan na edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog na edna tapno maminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay nagmayatan nga ino triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bannog ko. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yin intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro dun jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ng istambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang tikan kanon may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa'y Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay ti ada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano ada puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Anusan tangarodan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasano nga insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputot tanay. Mapanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Lang asawa kang agpaisaw.
Ngam awan mo't putot maho ka anakan. Addan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot maho. Awan useless ka anakan. Ni, apay aya, adidak sarsardengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayaw? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaanan ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laang. Ure man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manin a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan ak. Italaang manan nga aglive ka. Graden, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang na ita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ina, bambanog lang na ita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna adak kaw. Ay, naimbag pa'y ni Manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo mait. Di na mo ti agtipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputot ti paggagutan na. Nagagait nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti da ita. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danaadaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak mait. Awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae.
Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikugkan anak ko. Wano, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikugkan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kanon na pinadas mi, ngamawan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaaddaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang yaw. Ipilit nanto matyag sikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit den no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaron no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apay ngaglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mayt? Isalip hata mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay siledyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't ngagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Kanagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang... Insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan.
Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matanggal. Imbes sa patib ka rin yung ti pakinagam ko. Kastamo ti bagbagayaw. Ay kat magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagawa? Awid na idna. Umawag paigan ka. Sana nakal? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang. Natulag kon ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Iso akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Nalpay ti abaga kiti day agundaway, kat nagawid kami akaslag tay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tel daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabaho ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sa anak mo tanan ng asaway ti sabali. Iso ngagmay sa aklat ta ngaging gaita. Tapi mo say matan ti inak. Alakastan, tuy kapsat, wano gayam mo, Juan. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon, kada tayo amin.